everything changes. Today's vlog is all about Easter. So masimba kami anay. Dayon after mass makaon. Kag siguro mangita lagawan. Tapos ng misa, si nanay may ginhanda, makaon kami. Okay? So, bagos na, may ilis ko anay. Meron kami sila may luto-luto ka mo. Uy, sudaan tali. Oh, susunod. Abi ko may ano ka mo sa. Waya. Walang kamatayang spaghetti. Luto na na Walang kamatayang spaghetti. Immortal. Yeah. Raisin spaghetti. Ano? For the feast, Karne. let us feast ourselves with a simple food. The conventional spaghetti with a lumpia Shanghai, and of course, my No. whole turbo chicken is already done. Okay. Turbo chicken. Turbo chicken. Dasig siya maglagan. Yeah, with turbo. Turbo. Nagulan. Why can't you hear it? Tara, count ah. Ah. Niya kata. Hindi na ini nga. Gawin na. Kung tutuon, saan nga muna mga oras. Inspired ako ni Jesus, Lord. Jesus is my Lord. Wow. Count tali. Count na ta. Let's go eat. Bukat si mo ba? Come on. Oh yeah. Busog ka lao. Busog ka. Kaso, pwede ka na. Namit sunod. Kaon lang kami. Kaon lang kami. Biglang Paskuan.
Slow motion. Kao na! So close. Kao na, kao na! Tama na! Tama na mo, bro! Workaholic. Tama na nga, porn! Enough porn! Oh. Dato ta, kao na ta! Let's go! Huwag kayo ng coke, yung may ng panay. So, mapamega-world kami. Kaya may Easter egg and pop dito. So, upod kami ni sangakon nga, na mga kids. Di, mailis na kami. Actually, pwede makapikilis subong. Area of magic. Look. So, Not my nose, okay. what are we gonna do today, Daddy? Na ano, Ma- nasa pulan. Yun Ma-join na- kami sa Easter egg hunt. Sa Ay, makasabit na iba. Mega World. Ibanta na. Is it really that interesting? Mo. Yes, because it's